Ukhetho luka 2018 ngendlela mina ngiyibona ngayo iMDC coalition izaphumelela kakhulu ngoba siyakwazi ukuthi thina vele izanu PF sihlala siyinqoba njengebandla leMDC azake siyiluze election siphuma ukuncitshwa nje kuphela ukuthi sigovern because abanye babebuya bethwele imbhobho phambi kwethu. That's all. 2018 sizabusa iMDC le coalition. Nxa sesithole umbuso ngo2018 kulezinto eziningi kakhulu okumele sizenze ngoba siyakwazi ukuthi iZimbabwe isihluphekile kakhulu for 37 years. Yendaba ye-government kaMgabe lezanu PF. Kulento eziningi kakhulu ukuthi kumele sizenze thina ezatshengisa ukuthi singabantu esi-different. Siza build a conducive system of governance so that all Zimbabweans can flourish, create employment, have the rule of law, respect human rights. Izinto ezinjalo zonke lezo izinto ezizatshengisela ukuthi khona i-government yabantu njalo ifuna abantu bayo bathuthuke. Yikho sizakwenza thina.